podcaster, uku-YouTube, ungumama, ungunkosikazi uhamba nobaba namhlanje la e-studio, uka-television, uyi-TV host, uphinde ube umbhali wezincwadi. Sifundile ngawe, sabona izinto eziningi ngawe. Tshela thina wena mangabe uzichaza, uke uthi ungubani uNozie? First and foremost, uNozie ngumama, recently ngumama unomntana na 5 months. Also inkosikazi. Hey, omuhle, omncane, muhle njengawe naye. Yes. Sisi thatha mina ubuyele emuva ngoba abantu abaningi bakwazi njenge-activist uma ngabe kuza ekukhulumeni ngezinto eziphathelene ne-HIV. Isithombe abantu abanaso abaningi nge-HIV ukuthi uma ngabe nginegciwane ngizogula, angikwazi ukuba muhle kanjena ngibe nginegciwane. Sikwazi ukukhuluma ngalo isikhathi esiningi. Angiqale la, yini yakwenza uthatha isinqumo sokuthi ngizokhuluma nge-HIV? Hey, mandiyibuyisele kancinci emva. I got diagnosed in 2013. I was 21. 2013 ndisemsebenzini and kuko wellness day. So they're encouraging employees to go and get tested. And kuhambeka right, akhonti iyenzekayo, and one of the routines of wellness is to test for HIV. And I was one of those people again, ndihamba ndiyotesta for HIV. So ndiyothoka because immediately xa kuthethwa nge-HIV ucinga bana hey lo muntu hayi neso ungacingi bana ndingumuntu ophandle apha ohamba edlala. I'm only, I have only one boyfriend, so andingomuntu ustowed. So uyazi bana andingomuntu uhambe edlala into wrong. 21. I'm 21. Ngalesi sikhathi une-boyfriend eyodwa. A1. Ukhule kanjani njengomntwana okhulela ekhaya ngoba abanye bekunalesi sithombe eminyakeni edlule ebesiqinile kakhulu ukuthi umuntu othola i-HIV umuntu okade ngasiphethe kahle. Umuntu okade ganga ehamba enza izinto. Wena uno-21 ngesikhathi uthola ukuthi une-HIV. Ukuthi ekhuliseni kwethu masimazi uThixo, masimhloniphe, sibe ngabantwana ba-right. But I think apha ekukhuleni kongoku xa uqala ubona izinto mosuyafika kwezinto ezinjena. Ngoku awukho sekhaya 24/7. Usemsebenzini kini uyambona nanku umfana kutena ngathi umhle nje. Nomfana ke ngoku uyaqoma, uyabona azichaza ukuthi ungowaphi. Ashele ndiyazama bethuna nesisulu sami. Ashele kube into beyilonto leyo. Cha, I think kuba ndandingana experience yezinto ezinjena. So umfana woqala oshelayo onithembisa ngomtshado ngulo uThixo kudala esithi umbekele wona. Wabona ukuthi uNkulunkulu sekulethele lo muntu omlindile. Wabona ukuthi uyashada la. Yabona uthi unithembisile. I-boyfriend yokuqala le. Boyfriend serious yokuqala. Uyanithembisa hayi Nozie anizudlala ngawe sizawutshada ndinike nje iminyaka 2 3 ndizamane nemali inzoya kokwenu. Engqondweni nami ke ngomamzeni is that man xa sethembisile ohlobo noko namo akhonto endinoyi reserve because lo muntu ngomnye nami. It's just a formality ezolandela emveni koko, yabona. So I had promised myself before bana I'm not going to have sex before marriage. Okay, buziqinile. Uyintombi nto. Andazi mfana and ndizayigcina lento up until ubekho umtshado. So xa endithembisa lo mfana ba hayi nanku umtshado ndilinde ndoni. It's just a formality lena. Akhonto endicingayo ba hayi funeke nisebenzise i-protection, funeke sihambe siye for the HIV test. Akhonto injalo kum. Okay, ulala nalomfana emva kwesikhathi ususemsebenzini. Khona yini mhlawumbe izimpawu awuzizwe egazini ukuthi khona into wrong? No, it was pure coincidence, as in ingathi ibinto bekumeba yayenzeka ngela xesha, because zange ndigule, zange bene symptoms, zange bene
azange ndanganando ndandinguNozie nje so ndiyemsebenzini ndiyowenza wellness day ba encourage masiteste and then unesu ndiyamangala xa isithi hayi ndicela ukwenza yesibini nje hey ndiqhele ujonga ubone A1 teneza yenze yesibini hayi azibeke phambi kwami zombini athi hayi uteste positive for HIV. Kwenzekani kuwena mawuthola lento uyayikholwa lento kwenzekani emqondweni wakho? Ndandisure inoba wenza mistake. Ndandisure wenza mistake inoba ndingomnye wabantu i-test yaphuma irongo. Although kuthi za test 99.9% correct inoba mina na 0.1% or i-mistake and ukwi defense immediately because ufuna explain aba andlali around andingomntu phandle apha andingomntana ustoti ndikhulele right so immediately ngondi explaina kunesi ba ungandiboni kakubi andingomntana orongo usunamahloni manje ndinenhloni ngoku so shame unesi at the time uzama uncancelisha ndithi ngoma hey le counseling ayizikum because I'm not HIV positive yeah akushiwo mina la arongo lama results momabini arongo. Ubhuti ke lo enihlekisana naye umtshela kanjani? Sisebenza sobabini. Yena okwelinye icala mina ngikwelinye icala. Immediately xa ndiphuma kule boardroom xa kusenzelwa khona le event ndiyamfonela. Hello. Hey, ndisanda kusuka kula nto ye wellness day. Bathi ndi HIV positive. Wathocwaka. Wangaphendula akaphendule efonini hey but mose ndingumuntu othethayo ondwebileyo yabona o active so ndicinga lanto ba okay mhlambi lelinye la xesha ba I'm overly excited so yena ukhama uzama uncalm down but also ngelinye ixesha hey man ezindaba zinto ezinkulu yabona these are big news indaba eshintsha impilo yomuntu so and expect bana makabe quiet abe reserved. What I ngizophela ndikufonela ngikoma hey and understand but to cut the long story short dasa discuss about okay let's go and get now a second opinion masiya kugqirha azothatha amagazi and then our celeb because back then sasebenzisa the rapid test le yomunwe so masithatha amagazi sise lab and then silindele lo magazi. After a couple of days, one phone ugqirha what no they were not wrong. I-lab results HIV ngempela nobabili sobabili. Wathini ubhuti mhlambe wena ngoba uyazanza ukuthi ubuyintombi into ubuqala ukuhlangana nomuntu wesilisa ngaye uyavuma yini ukuthi yena mhlambe ubazi ukuthi unaligciwane? Akavumanga. Azange avume zangayazi isukaphi akayazi kwenzeke ntoni akakwazi uexplaina akayazi kwade kwasekugcineni konke sithi akayazi akashintshanga mhlawumbe ubudlelwane benu emva kwaloko ukubheke kanjani niqhubekile kwabamnandi naqhubeka over time I think ngokwacaca ba I akhondishekileyo ngoku apha because eyam into mamzanele was that ndandicimba ana choice but to stay kulobu budlelwane because ekhaya ndandizoyika uyichaza so oyena muntu abona abantu babeyazi lento yayindimnaye kuphela awutsheli umuntu uma ukhona ekhaya awumtsheli umama kuyaphela 6 years 6 years iminyaka ewu6 engayazi uhleli negciwane uphila negciwane le-HIV awumtshela uma wakho uno 21 years 21 kulo 6 years awuguli azikho izinto ezikuxakayo. Let me make also le into very clear i-HIV yatshintsha lana sasiyazi ba iyo yabona thina back in the early 90s abazalwane bethu i-siblings zethu zasweleka sizibona zibhikile zishwabene babe bancane but because of treatment and nophila kakuhle uzinakekele abantu can live a longer life so awubonakali ba hayi man lo une HIV so azange kubonakala azange ukutshintshe into zange ndilose weight zange ngigene weight zange ndishwabane zange ndigule kodwa ngiyakuthanda ukuthi ugcizelela ukuthi
inqobo nje umuntu mangabe ezinakekela edla izinto ezifanele ephuza nezinto treatment efanele. So uma awumtsheli for 6 years akasoli lutho akaboni lutho. As umzali sikhuleke kumaxesha different. Umama angomntu asikhulanga kwikhaya apho uzohlala nomzali. Umama ndisemoyika nangoku. You only take instruction. Ndiyamoyika. So it was not easy ke ndihlale naye ndithi hayi mama kwenzeke into enje. Umhlambi yena wayezibona impawu ba hayi man akakho right uNozie but akade ayichane bana kwenzeka ntoni. But ndicela ukuchazela istory esihlekisayo. So one time I think ngonyaqala treatment 2017. Okay. 2017. So endlini ke mamzane uzawuyazi endlini akho akho migwaqo asente ba akho privacy. Yeah. Indlu yakho leya. Yebo. So bawufuna ungena eroomini yomuntu uzawungena eroomini. Mangifuna ungena endlumini yendodakazi yami ngiyangena. That's okay. So umama ke ngomuntu onjalo ngenza mistake ngenye imini ndithatha ipilisi yami ebusuku just before ndilale. Cha caba A1 yawa phansi kwebed ne. Okay. Following day ndiyaphakama mina ndihamba. Umama uyandifonela, "Nozie, ma, into nepilisi ndiyibonile apha phansi kwebed yakho." Ndithi ke ma ipilisi yantoni? Athi man ipink enibhalwe H. Ipilisi yantoni? Now ngicela uyenza clear ba umama akakho educated akafundanga. But unela ngqondo yemvelo. Very bright. I think mhlawumbe bawaye esikolweni wakude. So uthi ke ubana wayesebenza also esibhedlele ecleaner esibhedlele. So and it was a TB hospital. Okay. So amapilisi HIV kushuthi wayewabona TB hospital. Correct. So uyabuza ngoba ipilisi yantoni ipink enibhalwe H. Ndikamake man andiyabona ufuna ntoni eroomini nami? Hayi ndiphendule ipilisi yantoni? Ndithi man ndandisebenzele NGO ke ngoko. Ndithi man izolo benisemsebenzini. So bekhona iclinic phaya emsebenzini. So bendibonisa visitors different appeals esinawo. So mhlambi inoba ndiyithathile le pilisi ndayifaka ebrukweni okanye empokothweni. So inoba yiyo ke ukuliphansi kwebed ngobe ndikhulula izolo ndizolala. Ufuna ntoni eroomini yami? But abanye abantu xa ndisibalisa story bavele bathi mhlambi ilalithuba lomchazela lokuthi mchazela uma but ugcina umtshela kanjani? Ndigcina umtshela ngo2019 from 2013 emva kweminyaka eyi6. Wathini mawumtshela? Sesimuvile singaba sebhayi eGqeberha. So sesimuvile ngosisiza kweqala ngenxa yomsebenzi eGoli. Yeah. So now sendiyibonile ukuthi uThixo ikhona into afuna uyenza ngesi story. Ikhona into afuna ndiyithethe. Akafuni ndigcine kumlento. Ndingumuntu obeliever kakhulu ukuthi akhonanye into yenzeka ebomini bakho uThixo angayivumanga. Kunjalo. Akhonanye. Andikhatha noba imbi kangakanani. Akhonanye into uThixo okanye into yenzeka ebomini bakho uThixo angayaziyo angayivumelanga. So umthandazo wami uthi Thixo ufuna ngithini? And yayi clear from the start ndifuna uthathe esi story sakho usise ebantwini. Take it to the masses. Kanti ndithi ke Thixo wami ke ngoku kaloku ayisondimndedwa kwesi story. Ndiyeke mina umhlambi ndingasenza. I don't know. But ngoku kumzali. Mangabe ngiphumela obala mina ngitshela abantu ukuthi ngi-HIV positive umzali mhlawumbe uzophoxeka abodadewethu nabafowethu mhlawumbe bona bazoba namahloni baphoxeke manje ucabangela wonke umuntu. On top of that ndingumakoti omtsha ndino in-laws ngoku. Okay. Imake usuna umakoti omusha kuphi manje? Usuthola omunye umuntu. Sengithola omunye umuntu. Okay, so nihlukene naloya. Sahlukana wadlula leminyaka le wathola omunye umuntu. Usumakoti but la umthole khona lo umtholile uyamtshela yini ukuthi kunalesi simo? Inoma
sadibana ke airport Yeah. hayi ubhuti ke Wabona intombi enhle. wabona intombi enhle pink Epink efana nalo yasweet wami. so sathetha ke ndaqoma mandingayenzi kude lento mandimchazela babhuti ke ndisuka apha mna and HIV positive kwenzeka lena le Wathini ubhuti? ko throughout le conversation yethu oko bendithetha zange atshintshe ebuso zange afrowne zange ajike uyambona mose umuntu ku body language ba akakho comfortable zange ajike oko wayenimamele wanibuza ndigqibile ndathi ewe wathi hayi enkosi ngonichazela hayi ndisafuna uyokutya and bendithe ndifuna uyokutya nawe for lunch so ndiyacela ke si continue siye for lunch yaba kuqala ke kwe relationship Ngamanye amazwi wathi lalela ngiyayizwa lento isho kodwa mina nakhe ngikufuna kuwe. Naqhubeka senihlala isikhathi esingakanani manje naye? So sidibene 2016 sathanda no 2016 sichate 2019. Okay. So siya kunyaka wesihlanu sichatile ngo 5 years nindawonye. 5 years indawonye sinomntana no 5 months. Nathola umntwana ophile kahle yena. Akanalo igciwane. Akananiksi utata HIV negative, D positive through treatment nomntana getting yonke into afuneke ayifumene. Umntana is healthy, HIV negative. But ngala 2019 kungona ndiqomba naye ngoku I believe uThixo umprepareile ba ijourney enizayitravelisha nobabini. Ngifuna ukubuyela emuva kancane ngaphambi kokuthi siye eThekwini eyitolo. Ngifuna ukubuyela emuva uma ngesikhathi nimtshela utshela wena noma uthumelile. Mamela ke ngomamzane. So sikolicala mos. Ezabande into yobana masitravelishe siye eGqeberha. So umama masimfonele. Okay, yaba nditshilo mos that ba umama ndiyamoyika. So ndiyamsaba nje banzamqala ngapi. So ndimfonele ma waye cleaner ke andika mama khawume ndifuna ukuchazela into. Athi ke no okay. Ndithi ke make uyakhumbula ngokuya kwakukwixesha mhlambi wawubona bandikho right sabu 2013 14 15 angakhumbula khumbule akakho sure athi ngoba kukwintoni ndithi kukwinto eyenzekayo ay mamzen andifuna ukuphosisa amazwi ayengaphumi shame wazama yena ngandlela zonke bamanthethe but ayengaphumi bamantawuthini. So ndathi mama ndizawuphela ndikufonela. So ndafonela ubrother wami, ndinobrother wami omdala kunami. Ndandimchazele eqala ke yena. So xa umama uye wafonela yena. So umama xa uyoyika ngoba kwenzeka ntoni. Malathi uNozie sonifona apha. Uthi bayikho into efuna undichazela yona. Cha kade ayichazi. Ndifonela wena nje because ndiyazi ba uyayazi wena. So kwenzeka ntoni? Umalathisi ubrother wami ke wamchazela ba uNozie uphila nentsholongwane HIV so oko kwango 2013. Wathini uma? Othuka. I think xa umuntu emanenibuza into eyanzima ngale journey I think uva umzali onzakele. Wasefonela wena. So ubhuti wami wandifonela bamchazela. So ndamfonela wakhala. Like wakhala. But because I relationship yakhe nomkhwenyana wakhe esiXhoseni umyenami so bathetha bobabini. Okay, nomyeni wakho manje. Okay. So I think yayimyeni wami owakwazi calm down I'm comforting. Kwamsiza ukuthi umyeni wakho wamukelekile yena waseyakhululeka nomuntu omdala. Ngifuna ukubuyela lana umntwana okholwayo kakhulu. Ukhuluma ngeHIV yonke indawo ku YouTube yakho kuyo yonke into kodwa umntwana okholwayo ngesikhathi uthola ukuthi uHIV positive wathini uNkulunkulu? Ndandinomsindo.
wawudiniwe kakhulu ubona ukuthi uNkulunkulu kulahlile understand and naxa mhlambi umuntu esithi bana hayi Nozi uzoba right ndithi nizoba right nini and xa umuntu esithi bana hayi njengoba nisitsho bana yonke into yenzeka for isizathu but kutheni ezanithemba kangaka nje ndandimncinci 21 umhlambi yayenzeka ngoku sendimdala 32 33 ngekubhetere because noko sendimatured sendimdala noko izinto ezininzi sezenzekile but umntwana 21 22 it was a lot. Kufike nini la uthi khona uNkulunkulu ufuna ukungisebenzisa mina lolu daba lwami njengoba ngingene la yingoba uNkulunkulu ufuna ukuthi mina ngibe ithuluzi elizohamba likhulume nabanye abantu ngeHIV ukuze bazi ukuthi okokuqala kuyaphileka neHIV kusizakale la emqondweni. Okwesibili ushadile umuhle uthole nanomntwana manje uthi uno 5 months akanalo futhi igciwane. Kube yinini la uthola khona lento yokuthi yazini uNkulunkulu ungibizile kahle ukuthi ngihambe ngikhuluma ngalento? Mamsen nasekudinweni kwami uNkulunkulu nakumsindo wami bendinawo but kukho into ezangichinje andiyazi enye into ngaphandle koNkulunkulu. So nasekudinweni ndandithandaza ndimchazele ba ngizawuthandaza kodwa ke ndikudinela kodwa nje nomsindo. Kodwa ufuna ngithini? Ufuna ngenzeni? Ufuna ngithini? What do you want me to do? And it was clear from the beginning but ndandisoyika. I remember ndithandaza ebusuku ndandikhala ndithandaza and ndafunda iscripture and istory sika Joseph. How uJoseph wa betraywa ngizibrothers zakhe. But into endithandayo kula verse xa obhuti bakhe bebuya bezocela uxolo uthi uJoseph akadinwanga or akanamsindo uthi kodwa uJoseph sanibana wari nina enikwenzele ukubi uThixo kwenzele okuhle ukuze abantu bakhe basindiswe. Yabona ivesi eyangcinayo kule minyaka mingaka ukuthi umhlambi yena umfana lo wayesenza okubi kodwa yena uThixo wenze okuhle ukuze abantu bakhe basindiswe. Uke waphinda wakhuluma no boyfriend loya? No, aniphindanga nakhuluma. That was it. Uyazi uma ngabe kwenzeke into enjengalena abantu abaningi ukuze umuntu ethi mhlambe ngangifisa ukuthi ngelinye ilanga athi mina ngiyaxolisa. Wena wake waba na into enjalo? Yayikhona eqaleni mamuzeni ne but uThixo wanilungisa msinyane because inenzekayo ndandingafuni uredirector ihealing kaThixo ndise kuye. Into eniminishayo is if wayezile wayezoxolisa ndandizobulela yena ukuthi bana hayi ngoku ndahamba ndahilisheka because uthe xolo. uThixo wambamba la xolo ukuze ndifocuse kuye. So akaxolisa azange axolise. Ndithi naxa ndifikelela kwi stage apho ndihilishileyo ndi-right ndimbonga ndithi Thixo nguwe owenzileyo ayisongumuntu ayisonguye nguwe owenzileyo ukuthi manibe lapha. Mawuqala ukhuluma kubantu phuma ubatshela ukuthi mina ngine HIV ngiphila negciwane lengculaza uyobaqwashisa abakubheki nje abanye bathi hayi udlala ngathi ke wena. Hayi kakhulu. Even namhlanje even today basho njalo because isociety okanye apho sihlala khona image HIV iseleyaya sidala. Sicabanga umuntu ozogula ozoba mubi ozozaca. Kwakukho ishow ndandiyenza called Yes I Had HIV apho ndinceda abanye abantu to disclose status sabo kwi families. I remember kwakumfana wayezo discloser ku friend yakhe. Friend yakhe yafika caba uthukile yabona ba ichomi yakhe inegciwane uzawugula. So ndingenelele ke mina ke ndithi but akazugula if yena uyagula nami mosindinegciwane nami ndizawugula. Hey indlela othuka ngayo wayisithi uyaphosisa umuhle kangaka awunagciwane le HIV wena. Ndithi
kulapho ndifuna khona akho face, there's no face to HIV. This year ndigqiba 10 years. 10 years unegciwane le-HIV. Hayi uma ngabe sizobuya sizwa izitolo masibuya sifuna ukutshela umlaleli ekhaya ukuthi kuyahambeka noNkulunkulu kanti futhi uma ngabe wenza izinto ezifanele kuyaphileka. Kuyaphileka uyazi besithi sokulanda ngesonto lokuqala kuDisemba kodwa sathi cha safuna nokulinda asikulande kwangoku kwamanje ukuthi uzokhuluma nathi manqotha ama voice note uNozie. Uma ngabe uzothola umntwana wawungasabi awuzange ube nalo uvalo lokuthi ayibo mhlambe umntwana wami ngase angaphili kahle wenze njani kafushane nje ukuthi ingane njengoba ino 5 months iphile saka? Mamsen, when it comes with Department of Health, sihambe journey ende, and ndi comfortable ukuthi ndiyayazi ukuthi umntana ozalwe kumuntu HIV positive, if you get all the necessary treatment, uyakwazi uzala umntana HIV negative. But I think naturally ndingumzali ndingumama, so every time umhlambi yabona especially after kule 5 months 6 months umntana uyatestwa yabona mane testwa ba okay negative, so kubona shame umntana ekhala mhlambi xa encuntshwa kufanele ukuthathwa amagazi bemjova bemkhipha igazi nami ndifilishe bed ba if umhlambi ndangakho HIV positive ngesingekho lapha but ke uThixo uyanceda ukuthi anhilishe nami ukuthi no kuzoba right akhonto izokwenzeka but ndandiyazi ukuthi yena umntana uzoba right uzoba right. What decide ke ukuthi uThixo ukubizile ukuthi njengoba engenise kulendlela wena phuma uphumela obala uhamba utshela abantu uthini kubantu ubatshela kanjani? Eyona nto ndandiyithetha also xa ndithandaza ndisithi Thixo eventually ndiyavuma whatever ofuna ndiyenze ndizayenza ndiyavuma kodwa ke ndiyacela lungisa inhliziyo zabantu aba bantu nithumela kubo ndicela ulungisa imihlaba yabo ukuze yonke into endizayithetha kubo bayamkele ngoba ku right xa enguwe wedwa okanye nguwe nefamily yakho but then xa ngokuphuma ngapha kwefamily yakho siye ebantwini awuyazi abantu baza aggressive njani kodwa uThixo nami wayesendixhobisile xa esithi nizoba nawe and ndizakuchazela ba uthini I will tell you what to say imini ngizokunika amazwi zakunika amazwi ozowasho kubantu uyakhumula ebiza uMoses esithi uMoses ndiyathintitha andikwazi uthetha nginamalimi ndithini but uThixo wathi nizaba nawe ndizakunika amazwi othetha so ndizibona ndingulo Moses ukuthi andisosithethi kodwa uThixo uya-empowerisha unika amazwi and journey yonke ndiyambulela ukuthi unithembile ngayo and it's just been an honor. Siyabonga kakhulu kanti ke manqoba sicela nje ukuza ukuthi abalaleli bethu bathini yini abafuna ukisho kuNozie njoba bemlalele namhlanje. #eshilo mamzanele angibingelele lapho nino dadewethu uNozie. Ngithanda nje ukuba strong kwakhe noma lubhlungu uhambo lwakhe kodwa ukuba strong kwakhe ngiyakuthanda uNkulunkulu emphile amandla ngoba uNkulunkulu kuthiwa akakunika umthwalo ngaphezulu kwamandla akho futhi uNkulunkulu kuba nezinto ezibhlungu nezinzima azozifisela kwabanye abantu abastrong ukuze baphilise abanye abantu bebalaphe ngokomqondo. So nje ngiyakhuthazeka ekutheni wonke umuntu ongazithola enilesimo sikalo dadewethu angakwazi naye ukubona ukuthi kuyaphileka naleli gciwane futhi okufanele sikhuthazeke sonke ukuthi njalo sihlale siye kozihlola igazi ukuze usheshe wazi ungakaguli makuwukuthi sekukhona okusegazini sengathi sisi angaphila abe nempilo ende. Ngiyabonga uPetro Mzobo wasebhangeni ePort Danford. Angibingelele umsakazweni omkhulu ngiyabheka engiyaluza uhambo likasisi ayinzima kakhulu uhambo likasisi owathola isifo esencane kangayo kodwa ngesibonga isibindi sakhe nanokuthi ayangathathe inqumo ezathela ukuthi impilo yakhe mhlambe ayithathe nokuthi ubhuti lo ayithandana naye angasafanele amshiye wakufuneka aqolisa abonisane naye ayi usisi kutshengisa isibindi
nokuhlana uyambona noma ekhuluma ukuthi ukhululekile kanti abaningi banokuthatha inquma ebhedama sonalesifo angibona umuntu osigasa renda nasemuzana. Ngibingelele Zanele Mbokazi. Tshilo na Mbokazi ukuthula makwande studio. Ugogo Mangcobo okhulumayo. Ufuna ukuthi uNozie eyokugcina le dlalayo. Sure. nabanye bebengafunda kuyena ikakhulukazi abantu abasha. Ngoba lamagama awakhulumayo okahle umntanakho. Amen. Amen, amen. Sisi bayakhuthazeka kakhulu abalaleli. Ngifuna nje ekugcineni ungitshele ukuthi umyeni wakho ngoba abanye abantu kuba wamtshela mhlambe ukuthi nginalesi sifo wayezothi ayi cha hayi mina. Akamyeni wakho sabukutshela unkosikazi wakhe, sabukutshela intombi yakhe kumbe isoka lakhe. Uthini kubona ekhaya? Zanele mina xa ndiyijonga ndibuyela umva ndiyazisola because ndahamba le ndlela ndindedwa. Ngoxa senimchazela umama wayebhlungu but ndibona ubuqaqawuli bakaThixo ukuthi bana umama if ndandimchazele ngoko noma wayezoba mhlungu but wayezonsaturally izakwenzeka lonto but bathembe. Like uyayazi family yakho ne but bathembe awunyanzelekanga uhambe le ndlela wedwa. You need support. That's one thing endiyaziyo mina kule ndlela ndikuyo. Abengasoze ndibe lapha for example ndibe lapha apho ndikhona if bengasoyi support yomnyeni nami, if bisengasoyi support ye family yami. Ngabo abandi groundayo, bandakhayo, abandikhuthazayo, abayi understandayo ukuthi bana wethu funeka uthethe nabantu, abantu bakujongile, abantu are learning, abantu bayafunda kuwe, so go out there. So usukoyika mthembu Thixo, uThixo at the end of the day uzawuzisa abantu apho abazo complimenta le journey yakho. Uzokulethela ama destiny helpers nabantu abazokubamba ngesandla. Nozi siyakuthanda kakhulu, siyabonga ukuthi ube nathi namhlanje. Tshela abantu ukuthi bakuthola kanjani uma befisa ukukumema kumbe befuna ukukulandela. Okay, if bafuna unimema email address ngu contact@nozieqamngana.com, contact@nozieqamngana.com. Banganilandela kuma socials, ku Facebook nguNozibele Mayaba, Nozibele Mayaba, ku Instagram and Twitter ku @nozieqamngana, @nozieqamngana. Siyabonga kakhulu, usibongele nakumkhwenyana ukhona la e-studio namhlanje, usibongele nakuyena nakumuntu uza wakho omncane, usibongele kuyena. Siyabonga kakhulu. Ayike nginibingelele ingane zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona sibona uNozie Mayaba echaza ngodaba lakhe kuKhozi FM lapho bekhuluma khona nomama Zanele Mbokazi echaza ngohambo lwakhe ukuthi walithola kanjani igciwane njengoba umunye wabantu abaphumela obala ngokuba phila negciwane isandulela ngculaza and usephile iminyaka emingaki and uphila kanjani, wenza kanjani. Ngenhlanhla ke wathola umyeni ongenalo igciwane, wachaza kwenzeka kanjani agcine eshade ngomuntu ongenagciwane and encoma nokuthi baze banengane enhle iyisibutubutu abanayo khona, omunye enegative omunye epositive. Lokhu kushiye abantu abaningi bemangele bejabula futhi bekhuthazeka ukuthi khona abantu abahle abasakwazi ukuphumela obala ngalolu daba, abasakwazi ukukhuluma ngalokhu njengoba sazi ukuthi ekuqaleni kuke kwaba udaba kwento efihlwayo abantu abangathanda ukuphumela obala ngayo, abantu becwasana. Kepha sibona abantu beyabeya ngokujwayela nokwamukela udaba olukanjena. Mina nawe asihlangane comment section sive uvo lwakho ukuthi wena ngabe ufundeni ngestory sikaSisi Nozie Mayaba. Dankie, siyabonga.